bayanyeretse ngiyi ni iryoha igura 3. Iyi ni iryoha. 对，这个很好喝。Njye ntabwo nayikunda shani y'abahiri imbere. Ntabwo nayikunda urabeshye. Kuko nandangira ahantu nakura ji. Nandangira ahantu nakura ji yo kunywa. Niko utetse ikiro munsi se shawa munyafrika. Reka Kankata. ibi ni ibiki? Ni ya maguru y'imbata. Dore n'igishyimbo kiri kubira ahangaha. Igishyimbo cyo mu Bushinwa rero baba bagihinganye tekinoloji abahungu. Hello guys, nongeye kubasuza. Iyi ni video ya kabiri ngiye kubereka. Muranyihanganira iyi video kugira ngo isohoke, byaragoranye byaratinze kubera iyi video twayifatiye ahantu byari bigoye ko tubasha gufata amashusho, niyo mpamvu yatinze, ariko ntabwo bizongera. Icyo mbasaba rero ni ugukora subscribe, mugakanda like kandi mugakora na share kugira ngo video ngiye kujya nshyiraho mujye mubasha kuyibona byoroshye. Rero reka mbanze mbabwire aya magambo y'Igishinwa 3 turi buze gukoresha mu rugendo tujye kujya gukora uyu munsi. Ijambo rya mbere turi gukoresha ni wo. Iryo ngiryo risobanuye njyewe ai. Ijambo rya kabiri ni bishatse kuvuga wowe. Wo ni. Irya gatatu ni ai. Ni ukuvuga ngo ushobora kubwira umuntu ngo wo aini. Ngo abantu mufite abakunzi ushobora kubwira umukunzi wawe ati I love you. No kuvuga ngo hano niyo ubwiye umukobwa ngo wo aini, ashobora gutungurwa nyine akamera nk'uwikanze, agahita akubwira ngo shamagwe. Bishatse kuvuga ati what the fuck. Mu Rwanda uramutse ubwiye umuntu ngo what the fuck ushobora kugira ngo uramututse. Inama mu Bushinwa iyo umuntu avuze ngo what the fuck abatunguwe nyine bayumvisha ikintu gitunguranye, agahita avuga ati shamagwe what the fuck. Ni ukuvuga ngo rero nkuko nabibabwiye rero uyu ni wo mwanya rero ngo njye nabajyana hehe gutembera. Icyo usabwa ni ukureba iyi video ukayirangiza kandi ukagugira ute gukora share, gukanda like na subscribe niba utarabikora, kuko ubu ngubu ngiye kubahata umuriro w'amavideo mu Bushinwa kabisa haba mu mujyi. Noneho ndajya mbajyana, wowe ujye muri comment umbwira ati ngiye nshaka kubona iki. Ubwashize video umuntu utarebye video y'ibisimba uzamuka hejuru ujye kureba video y'ibisimba, ubundi mwandike muri comment mumbwira ati none turashaka ko utwereka iki ngiki, kuko ubu ngubu kujya nihitiramo icyo mbereka sinamenye icyo mukunda. Ya kabiri igiye gusohoka. Hello guys, nongeye kubasuhuza. Uyu munsi wa none rero ngiye kubatembereza bajyane muri supermarket tujye kureba ese mu Bushinwa koko waba uzi Icyongereza, waba uzi Ikinyarwanda, waba uzi Igishinwa, waba uzi Igifaransa bikora biti. Aha mu Bushinwa rero biratandukanye. Ushobora kwibwira ko buri wese ashobora kuba yumva Icyongereza cyangwa se Ikinyarwanda cyangwa Icyongereza. Reka tuze tubirebe mbibereke. Ngiye kugenda ngure coffee cyangwa se ngure ji, turebe ukuntu bari bwitware. Iyi microphone ntago ndibishyira no ku mupira, ndagerageza kwisha kuko ntago ari byiza ko ugenda utunga abantu bose kamera cyangwa se ubereka ko uri gufata iki, ubereka ko uri gufata ama video. Ubwo rero nakubwira iki, it's your time. Ni ukuvuga ngo hano rero twinjiye ni muri Chaoshi, muri supermarket aho ushobora guhahira ibintu bitandukanye. Haba harimo ibintu byinshi bitandukanye. Naje mbatembereze muri iki gisoko kinini cyo mu Bushinwa. Naho I don't want peace. I want problems always. 小程序扫码点单。nshaka kugura coffee. 我怎么跟他说？不会吧？ nshaka kugura coffee. What's coffee? Harimo amata, harimo. Can you speak English? Yes. Yes.
I just hear the coffee Yeah, the coffee. Only coffee. or orange coffee. And 这是要跟他说要扫程序，扫码点单，我们这里点不了，不能他直接给我们点。 cyangwa kugura coffee harimo n'amata. Milk. I want to buy coffee and milk. You have WeChat? WeChat? Yes. Yeah, I have. Search. 河马跟扫码的。Yeah. Search this. Oh, Search this and we can mix coffee for you. okay. I'm sorry. Chinese language is not good. It's not good. 这咋说？你们可以用手机翻译吗？ Oh, okay. Murabona ko rero biba bigoye. Ni ukuvuga ngo nagerageje kwereka ko igishinwa ntashobora kuvugana gatoya. Rero bagiye kuzana telefone ngo dutranslatinge. Nyine urabona ko biba bigoye. Ubwo urumva hano mu Bushinwa uramutse utazi igishinwa na gikeya byagorana kuba wagira icyo ufata. Aha ngaha rero nagerageje kwereka ko nashobora kuvuga n'igishinwa nabwo ikinyarwanda biranga, mvuga n'icyongereza biranga. Biragoye kabisa, biragoye. Reka dukomeze tubachallengeingemo gatoya turebe ibyo ari byo. ngaho mwibazaho mama wari How much? mwibazaho How nyina much? ari ariko mara Bagiye gukoresha translator. You have to use the phone research code to scan the code before we can make a coffee. Okay. This. Yes. Bari kumbwira ngo mbanze scanning ngo mbere yuko bankorera coffee. Here, Yes. Use your WeChat. my WeChat. Search this. I want to know how much. How much? You what one cup? cup orange coffee. One cup. 或者是还有一杯美式。我知道，但是问我多少钱？但是就是他可能就是想问他多少钱，然后他可能9.9块9， 9.9全场9.9， 人民币。 Okay. 然后 I see. 全场都9.9。 All the coffee 9.9. 9.9. Okay. I will come back, Desha. Okay. I will come back. Okay. Murabona ko byaguranye rero ururimi communication yabaye danje. Ni kumva ikinyarwanda n'icyongereza byanze kandi njye mfite icyaka. Reka ngende nongere mbiyenzeho mbabaza hano ndibugurire jus. Ntabwo namubuza gutegereza. Niko mwandangira ahantu nakura jus. Mwandangira nakura jus. Mwandangira ahantu nakura jus yo kunywa. Mfite icyaka. Kanyanga mu mutaranda gakora. baza bari kumubekera Juice. Niyo juice. Juice. Jus yo kunywa. 他说他要什么？Ushaka jus. One orange coffee. Muri kubona ko byagoranye rwose. Twagerageje no kwijisha reka ngerageze. Okay, let me. ari gadaza we umuseminari ubu nyina ari hehe ubu ameze ate ariko mana ababyeyi tugwihishano Ngiye kwereka ko nta rurimi nzi, reka tugerageze twishakire jus yo kunywa. Byagoranye. Ni ukuvuga ngo hano iyo ushaka ikintu uraza ukarebaho hano haba hariho n'ibiciro byabyo ukaza ugahitamo. Hano ni hambaga, inkoko byose birahari, uraza ugahitamo icyo ushaka.
Ahangaha bacuruza n'amajanja shaho. Aya ni amajanja. Ugahitamo icyo ushaka kugura, byose biba bihari, abari sample, abariho n'ibiciro. Turakoresha ururimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda, n'ibiza kwanga. Ubona hano abantu bari benshi baje kugura. Hano harimo ibintu bitandukanye, harimo ibikoresho byo mu nzu, harimo ibiboro by'abakobwa nabyo murabizi, harimo amakaramu, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, bitewe n'icyo ushaka rwose. Ahangaha rero haba harimo ibintu byinshi, amavuta yo kwisiga, ibyo kurya, ama ekuteri. Urabona nka hano hariho ama ekuteri, amashargeur. Uraza ugahitamo ikintu ushaka, haba hariho n'ibiciro biba biriho, wowe urafata icyo ushaka ukaza ukagifata, warangiza ukajya gusikana ukajya kwishyura. Harimo n'inkweto murabona zirimo hano, n'izi nkweto zigura 27, izi bodaboda zisanzwe. Harimo n'amasokisi, urabona nk'iyi peya yose igura 10, harimo imigura ingahe? Imigura 3, igura amayuwani 10. Hano naho ni mu biribwa, ushobora kuza ukagura akayawurute, akangaka karahenze kagura 16. Ahangaha ni mu mabiswi. Uyu ni umugati shaho. Umugati ni wanjye ubundi. Umugati ugura angahe? Umugati ugura 9. Tugura ikigati shaho. Tugura ikigati tujye kushirya. Uyu nguyu ni nko mu Rwanda. Muri kubona uko bisa kose, kuba hano utazi igishinwa nabi icyongereza cyabo ntabwo aba ari cyinshi. Katuze turebe ji. Yes. Okay, which one is good? Which one is good? Can you show me which one is good? 好喝的吗？ This one? Yes. Okay. And you 你喜欢什么？我喜欢喝这个。这个。Yes. Okay. Reka turebe iyo batweretse ngiyi ni iryoha, igura 3. Iyi ni iryoha? 对，这个很好喝。 Okay. Njye ntabwo nayikunda shani y'abahiri imbere. Ntabwo nayikunda, urabeshye. Ntabwo nyikunze. Reka tubaze undi muhiri imbere nawe twumve yakunda. Hi bro. Hi. Can you speak English? Oh, bukwe. Hi bro. Can you speak English? Can you speak English? Yeah, a little. A little. Is your friend? Yeah. Okay. Is she your friend? Are you students? Yeah, I'm student. Oh, I see. Which one is good? This one, Is good. this is good. This is good. Lemon tea. And you like this? Yeah. Okay, let me check. Let me see. Thank you. I don't want peace. I want problems always.
bose bari kundangiriza ibihashaye nawe ngo ni remonti ntabwo nkunda icyayi ntabwo nkunda tea ntabwo nayikunda reka mbanze undi muhirimbiri nawe ndabona yaje hi bro hi friend can you speak English please mukwe megwasi reka dukomeze dushakemo reka mfate ikimirinda cyo mu Rwanda sha nakibonye iyi ni yindi yo mu Rwanda ya OG. Hi bro, this is good. Sure. Can you speak English? No. Oh, megwasi. Oh. Reka tugende tujye kwishyura rero. Ndi kubona batonze umurongo. Tonde umurongo natwe tujye kwishyura. Turebe uko bagiye kutwishyura hano tugiye kwishyura bari gusana nshaka gukoresha telefone oyo I have it okay Sishe hello